Orawa tuaite kia no thimenti kia ithurano bia 2022 Karo Muriuki na Rombete Rwang'irwa Borithi iruo National Police Service Commission uchokera uchweibwa kurutu bwa mwaka yuna utiira anto baimenti istike gicigo kia no thimenti bakwe wakanya Antoni Kathinyana araniritie na mutongeri ugatumenyethia Chionkuluki. Mwanasiasa Karo Muriuki na ulele ithite nyonte yakire giti kia mubungu gicigo bunge kia Imenti North leo ni umirite gutetera kila kuga ni sub-county ya Imenti East gutigwa njia sub-county inge ile janire tukuthithio jukani kiri jeshi. Kulingana na Karo Muriuki, kiri sub-county jonde ile jia gazeti lwe na kwandirwa ni ministeri wa ikaria sub-county ya Imenti East yake ni etigitwe njia jukani bobubu wa jeshi. Sub-county yetu Imenti East ndene North Imenti ne kere advertisement era barathithetie ngasetine cia ciegoro ne bakurukirite sub-county eje na twategera ndene sub-county eje yetu ni ahere gazetted mwaka jwa 2022 tariki 15 na gazette notice era published ndene Kenya Gazette tariki 17 cha March 2022. Sub-county chionde ile tia gazete ro egitare mwena Imenti East sub-county. Sub-county u chi liste twe ke gazete eu na ba wa recruitment center. To kuona ke gazete notice area. Sub-county ere aketio ne Imenti East. Karo akiwe kalikalele lethelo tulekithithiko na kioja ni bwangugi na kuthina mbere gutiga nyuma gicigo bunge iki kia Imenti North. Twategera inya ke distribution tia government services no to ithithagwa kuringana na administrative units irio itukumenya kinya arimu no ugo karika o wandikithio bunde borobo kuthithika thirikari-ini mwana no thimenti na kwethirwa akia kanya kana ntu bwa kwethirwa tutina sub-county cionde ite operational. Mwanasiasa wa Imenti North Karo Muriuki leo ni alitoa waziri wa giteri Soipan Tuya gutangaza bojero mutaratoro jujukania kiri jeshi na gwikira sub-county ya Imenti East kiri mubango juu. Bwambere maturenda kuromba thirikari yetu gukurukira CS of Defense barugeje mutumire na email narwa amendi advertisement area kendomba ko recognize Imenti East sub-county as one of the recruitment sub-counties na to allocate recruitment center ame list yare otherwise to kuona gukarega kuthithe kou na kuthithe kathai kenda na beto baithuranira tukethirwa batu twa antu bano thimenti na kariba no thimenti tukinya erwa na tugiata wa haki yetu. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Antoni, Rangi wa Kathinya.